Tras a pelexa rexistrada onte na Praza de Barceló, o posicionamento do Partido Popular é contundente. Hoxe, Rafa Domínguez reclamaba a dimisión do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Desde el Partido Popular exigimos la inmediata dimisión de Lores como alcalde de Pontevedra. Queremos vivir en una ciudad segura y que nuestros hijos no vean incidentes como los de ayer. Y con Lores sabemos que esto no va a ser posible. Lores ya no dá para máis. Domínguez insistiu en que a súa formación leva tempo alertando dos problemas de seguridade que aseguran se están a dar na cidade. Acusan o goberno local de mirar cara a outro lado. Porque la Pontevedra de Lores es una ciudad cada vez más insegura, donde ya se acuchilla a la gente delante de los niños en el parque por la tarde. Porque la Pontevedra de Lores no se invierte lo suficiente en servicios sociales. Porque mientras toda Pontevedra avisaba de que iba a haber una desgracia, Lores decía que éramos unos alarmistas e unos exagerados. Este pronunciamento do PP foi criticado dende a subdelegación do goberno. Abel Losada cualificou a actuación de Domínguez de oportunismo e demagoxia. En termos semellantes expresouse o líder do PSOE pontevedrés, Iván Puentes. Quero, polo tanto, criticar o oportunismo e a demagoxia do PP, que convocan o rolda de prensa no lugar para tratar de sacar réditos políticos. Este xeito de facer política paréceme repugnante. Foron uns feitos moi graves ante os que todos os pontevedreses e pontevedresas estamos obviamente preocupados. Pero tampouco debemos caer na tentación contraria, a de alarmar aínda máis a poboación. Hoxe quero condenar tamén rotundamente a reacción de Rafa Domínguez e do seu partido en Pontevedra, que a menos de 24 horas duns feitos tan graves como os que se produciron onte, convoquen unha rolda de prensa no lugar dos feitos. Só ten un nome e non é de política, é Carroña. Tamén valoraron o suceso de onte os sindicatos policiais. Pero o Sindicato Unificado de Policía, Pontevedra non é unha cidade insegura, aínda que lles preocupa o incremento que se está a dar deste tipo de episodios e reclaman máis persoal de seguridade cidadá. Desde el Sindicato Unificado de Policía queremos reivindicar una vez más que nuestra ciudad de Pontevedra no es una ciudad insegura, pero vemos como cada vez puede caminar hacia ello. El índice de criminalidad, de delitos graves, menos graves y riña tumultuaria, en comparación del año 2023 y 2024 había aumentado un 91,7%. Reclamábamos el aumento de personal por un catálogo desfasado desde el 2008. Insisten ademais nunha reclamación histórica, a creación na comisaría pontevedresa dunha unidade de prevención e reacción que explican melloraría o control destes puntos negros. De xeito semellante pronunciouse a Confederación Española de Policía, que acusa as administracións de facer oídos xordos.